Última llamada para los pasajeros del vuelo Jetlag 0712 con destino a la diversión. Por favor, diríjanse a la puerta de embarque. Vuelo ave de Wingo, nos queremos hacer un welcome ave de vuelo ave para Portugal. Com os capitão ave Ramiro Brett, azafata, não, copilotos, azafata ainda trabalhou. Com o copiloto Vanessa Leer e o servidor aqui, que era donar um welcome ave nos vamos viajar e bom viaje para Portugal. Eso. Portugal é país do sul de Europa e península ibérico. Fronteiriço com Espanha, sua situação no Oceano Atlântico, a influencia hopi aspecto de cultura. E bacalhau salá, se na comida number one. Really? Sim. Okay. Pode ter bacalhau de toda maneira. All kinds of ways. All kinds. Even breakfast for sure. Sim, tu conta bem mene bacalhau que men saltfish. Saltfish. E sardinha. Oh. Grill, ta plato nacional e é beach de Algarve de destinação importante e grande parte da agricultura e a nação de data de ano 15 para 18 mil. Ora, Portugal estava tendo poderoso império marítimo. Sua capital, Lisboa, seu idioma português, população 10,5 milhões de gente na 2023. Lisboa. E também presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Continente está Europa, África e seu governo está republicano. Democracia representativa. Republican. Okay. E aceita ribanos awe na Portugal. E para assim, o viagem um pouquinho mais placentero, de viagem tem mostrado duas opções com a maquis mané da natureza e um como um suite. Mas por de baile que não tão lujoso viaje aqui, nada de hotel tradicional, sino algo un poco más al estilo que lo que podemos encontrar por ahí. Y en este caso yo tengo como primera opción Torel 1884 Suite Apartments. Maneboso todo de Waka Waka en pantalla, está con desayuno, recepción las 24 horas, servicio de limpieza, aceptan mascota, lavandería y cuentan de un bar como lo están viendo ahora en pantalla. Me parece que tiene un estilo bastante particular y por eso me llamó tanto la atención este lugar para hospedarse. Maneboso por Riparawoki en pantalla. Te queda basta cerca de la Catedral de Oporto, queda 3 minutos caminando. Iglesia de Clerigio a 5 minutos, Plaza de la Riviera a 5 minutos y el aeropuerto queda a 25 minutos en automóvil. Para ser preciso. Puedes contar con alimento y bebida como desayuno a la carta, disponible todos los días desde las 7:30 hasta las 11 con un cargo de 25 euros por adulto y 12,50 euros por niños. Cuenta de un bar, un restaurante y también puedes reservar para cenas privadas en grupo o en pareja como tal. I love that. ¿Viste que usted es un Sí. buen demostrante aquí? Sí, I like it. Me gusta, el estilo está bastante ¿Viste que peculiar. usted es rústico? Yeah. Sí, medio dark así. Claro. Mira. ¿Viste que I usted? feel very European. Mira el intro, mira el intro. Sí, ¿viste que usted? Yeah, Sí, super ¿viste que usted dope. like usted? Ella llama Torel 1884. Suites and apartments. So you can get suites and apartments there. Você sabe que na catedral 5 minutos, igreja também. Sim, mas Sim, 5 Sim, minutos. bota cerca Bota aqui, como- cerca, que me 5 minutos, viste que a pé. A pie, sí, a pie. Te cuenta también de un spa, masaje en la habitación. Y no te preocupes por el idioma porque hablan español, francés, inglés y portugués. Oh, I love that. También tienen facilidades para personas con discapacidad. Eso es súper bien. Tremendo. Si tienes solicitudes de acceso especial, contacta a la propiedad utilizando los datos que aparecen en la confirmación de tu reserva al momento que llamas. Tienes baño con alarma para emergencia, elevadores, escaleras con barandal y pasillo de entrada bien iluminado para cualquier situación, en realidad.
El segundo que elegí es una experiencia que conseguí por Airbnb. Y este sí queda un poco más al exterior. Mane vosotros vais a ir para Aoku. Big. Big EV. Por si acaso. Ese te arbi- Esa que es Airbnb. Wow. Como va a search. Oh. Está un poquito más peculiar. Ya vosotros ahí va ahorita dentro. Ta-ta-ta-tan. Okay. Spannend. Ate. I like that. Vai Portugal. Este. It's totally different. Algo diferente. Ah, Vai me gusta a view. botar fadar de vai tu parte do mundo, Sim, acaba pessoal- mesmo caminho, que nada bom lugar para bobai. Like, también es isolated también. Sí, exacto. Esa es la idea. Y esta que se llama Dar Youssef. Okay. El océano hasta donde alcanza la vista. Beautiful. Y este es un alojamiento entero, vivienda en Ausocen, Marruecos, cerca de... O sea, está contra Portugal. Concuta. Mane, vos por ripara te queda más puro de buscar un lugar que tiene mane view. Y esta es una casa situada en el pueblo Ausocen, en la ladera sur del Cabo Sin, con impresionantes vistas al océano y a la bahía de Sidi Kouki. Un lugar inolvidable y tranquilo a pocos minutos a pie de la playa de arena salvaje y a 20 minutos en coche a Ushuaia. Ideal para 2 a 4 personas, con cerca de los mejores lugares de surf y kite de la ciudad. Y manejoso por reparar aquí en pantalla. Ahí está barato, ¿no? Está un 70 euros para noche. Vou dar um bom preço. No. Sí, ¿cuánto va para den? Esta hopi moderno. Você não tem que subir para exafamaruba.com right Se now. minuta wag, se minuta. Hope nice. Não tem arco, se minuta wag. Se minuta segundo. Vou check Dame top. back. Se tem arco, pero se não tem arco mesmo, a temperatura vai estar 19 Celsius. Okay. Kuta pasta frescas. Yeah. Zeker. Por sol está frescas, sim, sol é, pero esta pasta frescas. No cuenta con ERCO. No cuando queda arco, vai estar 19 grados Celsius. Ya, y también queda como en una costa, ¿no? Debe hacer brisa bastante. Sinti man yung airco à noite, seguro. Sim. Um, Ele é frio, Lubin. Yeah, for sure. 19 grados, qual é bom? Aruba meia, que mete 30. Tu vou imaginar uma ideia com ela. Vicky, ¿cómo botín para nos? Izo, since we're in Portugal, our most recommended things to do in Portugal would be Lisbon Jerónimos Monastery entrance. Get entrance tickets to Jerónimos Monastery, a national museum classified as a UNESCO World Heritage Site and located near the city of Lisbon. Y también nos podemos ir a Sintra, cual está un Pena Palace and park entrance tickets. En Nambot Baywak, un beautiful palace. The palace is situated in the eastern part of the park of Pena, which one has to pass through to reach the steep ramp built by the Baron of Ishwek that provides access to the castle-like building. Beautiful. También nos por bay también a Lisbon un guided day tour of Sintra, Pena. So you also have that. Otro cosa que puedes hacer en Lisbon is sunset boat party cruise with DJ and open bar. I like that. Yes, discover a unique and electrifying experience with our boat party. Embark on a fascinating journey of sunset alongside the Tagus River, exploring the charms of Lisbon. That seems like something que amigo Big Ramiro for sure is going to do. Kaya Angie dame. Un otro cosa dame que puedes hacer Albufeira, a 2.5 hour Manguil Caves and Dolphin Watching. Wow, kasi mesmo sabe sa epotra di isa aqui, no? Wow, que cave aí. Mira um buraco aí. Wow, Beautiful. nice, Wow, que bonito. buraco aí. Tama babahasi, mati para sempre tem whale of dolphin watching. Tama ito possible tama na Portugal. Tama boting a Porto 6 Bridge Cruise. Qual ta explore the calm delights of the Douro River by traveling on a tropical Rabelo boat along the pastel silhouette riverbanks of Porto a Vila Nova de Guia. My God, it's beautiful. Tambe nos tame po bay for kids lang. Of course, we're not gonna forget the kids, but ting is slide and splash water park. Sa aki tame ting bubabay ko mucho nang enjoy with the kids. Tambe of course nos kabay wine tour. Sa kita a wine tasting and lunch. Kwalta include tame boat tour. This all of this happening in one trip. Buting a boat tour, buting a wine tasting ku lunch na Porto Duro Valley.
Last but not least, na kemen sak no outro ko kubo 5 hasi kwalta na Lisbon, e Belém Tower entry ticket. A nang bota reserve your entrance ticket to the iconic Belém Tower located on the shores of Lisbon. Falta vista. You will swear you're at a movie with this beautiful, beautiful Belém Tower tour. Sí, Tingin ko po kasi Lisboa. Lisboa. So, cambia el trip tulanya que bota bay y llegaba a Portugal, bota sal, Yes. bota Switch sal, it up, switch bota it up. sale que nan 2 horas y 50 y bota llega a Newark. Bota llega a Newark 6 horas y 52. Bota queda nan 1 hora y 43 minutos, casi 2 horas en New York. Bota queda, bota lei over rato. 8 horas y media de New York, bota na Newark, bota sali rumbo para Lisbon. Mas não estava... Humberto Delgado, esse é o aeroporto. Mas nós estamos em batalha cá, nós estamos passando por comida, mas obviamente queremos também vir a portuguesinho. Passou a meu amigo Biquiriquinho, se ele olvidou, mandame-lo em espanholinho. Não tem Shut the espanhol. front, Julio. You lie, you. Y el plato que vosotros estaba en pantalla se llama francesinha. Francesinha. Sí. Tradicional plato de Porto en Portugal. Es un sándwich, ¿verdad? Mamá de ayer en Haití, a ver lo viste, No. ayer más te mueve, te mandé todo. Tradicional regalo do Porto de Portugal. Sí. Esse sardinho igual a uma reflexão. Sí. Es un sándwich. Um sándwich, se você na pantalla, tem um huevo arriba de Con nota Helvi, está full molly. pastel de Sabe que te nata. vira pastel de nata, un doce mais com diseño de comida portuguesa. É mais associado ao país o pastel de nata, que tem como base uma massa folha. No, ito ba yun? Esta mostrando bom. It looks delicious. Es como, este es como un postre en realidad. Un pastel. Sí, un pastel, Un pastel como de nata. milhoja. Pero le quitan nata. Nata es la crema que tiene en el medio, que es como una crema Mane un chantilly. pudding, like a pudding como type un of- pudding. okay, okay. Sí. Ahorita dando nacimiento, papá de Cristian me va a regañar. Uh-oh. Vamos a ver cuál que está next. Saquita vira, sardinas asadas. Sardinas. Sardinha arriba crema. Sardines. Saquita vira, sardinas con batata y lo puedes acompañar con verduras. Okay. Más fácil, en español te lo voy a contar. Yes. Y por último, esa que te vira acorde de marisco. Pero creo que te faltó espetada. Espetada es algo muy de allá, ¿no? Portuguese, E yeah. mas tem Espetadas. bacalhau, que sabe tem No, Pero no hay saltfish na. No. Pero ya lo mencionaste al inicio, entonces ya la gente sabe. Ah, me bota salpeixe, bacalhau. Y este es un plato que consiste básicamente en pedazos molidos en un caldo con marisco, camarones, almejones y otros mariscos, temperados a diferentes maneras y servido con aceite. Me tem potato para mim que sabe, não tem nada assim. Vos estás extra. Estás mamona hoy. O português está tremendo, amigo. Também é bom com o holandês. Me da un poco español. Irlanda é bom. Ah, yo creo que hay uno más. Ya va. Sim, tem uma, você sabe, você me diz que tem bacalhau, pero me não mandava, só tem nada assim. Não, sabe? Alheira de Mirandela. Mira de Mirandela. Esta é batata hervida. Y nadie la queda tan. Alheira semente, Es meu palabra. revierno de carne franco para aceite de cordimiento. No, Poder preparada, asada con frita, de servida con batata, con arroz y linguine. Y legumes. ¿Quiere parar legumes? Legumes. Legumes. Esse prato típico de Portugal, sabe que nós estamos viajando para Portugal. Eu não sei. Es en portugués que tú escuchando esa boquita, mané. Man, what a way. oh. Open Portuguese. Três, tendachos, Big, but that thing one job. You had one job and put it in Spanish. três tendejos. Bruh. Exacto, te viaje para Portugal a ver viajando de Hueco Cruz. Se você viajar e você vai ter riba Expedia,
É total, como tá paga para viajar agita para persona, me tiene para gente adulto tá $9.25. Not bad. Não tá Está mal. bien. Não tá mal. ¿Cuánto? 9.25. Está bueno. Não tá mal. Pature, vou ter que viajar já que para New York, Guarenang, assim, tá. Sí, So, vou ter que it's a bit of couple of hours, sí, but it's worth it for Bota sure. sale de web, siga de pierna para 8 de 10 de manhã. Wow. So, nós queremos avisar danke também a para viajar conosco a Portugal. Nós queremos pedir danke também na Aruba Airport Authority, também na Wingo. Kuta hasi essa que é possível tudo de web thank you, conosco thank you. viajar. Kubo so. Vamos si Bobo Bisa, no? Vamos Bisa kung vamos viajar com the Wake Up Crew. Olo. We've been traveling. No está Viajar llevando a virtualmente va viajar. Yes. Mentally, we've been going places, people. Escúchanos outro semana back de web com outro viaje conosco Mawa hasi. ko nang sabay o to si ma'am. Kasi ma'am, portan nos tabay. Mawa. Sim, vários lugares tá banhando cá assim, não, okay também né. Sí. Pero no worry po, un día, team kita ba biyaha. Nós sa de web de viaje namin. Montado en el avión. Parar We're gonna be at the destination. Parar e betorrent Fue maleta. Inang wake up the Pues water. una vez estaba ahí en París. Hablando de París. torre. Sí. We can go for France. Que París. Paris te quer roupa na bike aba. Sí, pero no Bueno, se busca lugar. Me te quer roupa ¿Tú en Holanda. fuiste? No, A mí sí. Ok. A mí sí. I'm the único que tengo ko ba. Ah, me dame. no. Hindi ba ba? Sabi ko no. Where you went? Este es mostrado para tres. Este es mostrado para tres. Oh my god. Oh yeah, I mean, Actívate con The Wake Up Crew.